kayakha jila ina achoi kuso kahai ning kamihi Nathum wuivang masak na mana talak kahai la maning mana kaladlui big sang tumra duita trada akha remakeup da achoi kamdaya pauping Maintainau dukui kahai maramli state MLA being cocker sada ng sanaira victim kanina si M ni kangakaw video shokaira NSN ang micropena Myanmar we alongli ceasefire kirakavai sa dalei Chile yung ang China niga creek pongsho kaira Lakyang motor Arui the Tangkhul Express we pau wungramphi ngalung ina pamitalei pau bing may sai na nganang room sa achon dang Meitei mayor now kani dukui ka highway maram sak mikhavai cookie militantly pendacly dukui ochochi video ngayawda Arui ning creek la kaira dukui ka high kani jina da kahang video akali Manipur with Chief Minister Ambulance ni kangakaw sada anili kan mikhavai anili dukui ka high binatiman kasali ang sang mikhavai boyra Tarik Magadashini tang new Kaitelman Bishong SSC GD recruitment test wuivang kavali Meitei mayor now kutumli dukui haina atuming chaili ningombam Johnson Singh goho akali leimakongli station kasa army personnel na kan khuyaira ka thobal leshang them awang lekaiwe thoithoi singaina thobal kekman wangmadaba mayai lekaiwe thokchom thoithoi pasing anili maphakhi rangachena shumkur yarina malung ring the action khikawai ngakaw dalei thobal kekman jila kaiteli joint action committee na thanda ka zippam naka thobal district memorandum misangaira anili kan khikawai peace and relief committee we Convener L. Subolna, Additional Superintendent of Police Li Sampangda Karajan Sahira. Lakavak, Manipur University of Culture, MUC Wikatum now being the shakorali takta action kwikavai ngakaw haira. To kwikahai toitoi oinam University jili, fourth semester kupkahai katam now na je. Maram wuivang aya Chief Minister Ambulance Singh Nathanda, MLAs being zip pamaira. State we ruling kala opposition parties we MLA being cocker sada CM Secretary Lake Zip Pamaira. To quick high mayor now kani jili kan quick havai maram MLA being Jenang Sanaira. Atum Gazip Kapamaram he enduring the Xli Posaya. Post we atishuda Mayor Katumli to Kuiji cookie militants na Kasanaji. Ochochile condemn sada anikanili save sada jihomi kawai shorkarna ot sada leji CM in the posaya. NSN ang micropena Myanmar authorities we alungli ceasefire kirakavai sada leji Chile NSN yana ninga creek mamaya kangai pongshokaira. Ministry of Information and Publicity NSN yana jampau kushokli NSN ang mai Willy political legitimacy makhalei hangaira. NSN ang mai we otsak na naka now being we ningachang represent masamana da yung ang na katan NSN ke na hangaira. NSN ang mai crew na Myanmar shokar we alungli maya khongro khirakawai sada da ya gachi hina eastern naka pomwi stability kala khokha gasali satsu baya da ninga creek lengsa khairaje. Hang declare ceasefire agreement kira aka naka now being wuivang maningla Chile kazang parties wuivang mang kapang sara the group jina hang sanga. Myanmar na satak leji India we TV shift mentality eina ngarai jaya gachi hangda naka community linga kai nga ka khawai ka saji sakla ka hai khyon sara the group jina hang mati naira. Myanmar na NSN ang may group political tool sa ta mashijin kawai yung ang na group jina hangaira. Myanmar we too shortly NSN or GPRN ni mong kun sang lu the group jina Myanmar shokari saklakina hang jupun naira.
Boxing luiramli Tangkhul nauga tem leidakle pakhui maman dalei. Boxing Federations of India PFI na makok mida second Arui Obantalan Hunt competition room kamili Tangkhul nau matada kasali zangaira. Ngahan jilik zipung nau nim solan kupai shumrana 60 kg youth women category gold medal sambhanga. KS Cherry Ina KS Jantingwi Nau Ngalavu Nim Solan Kupai Boxing Shongza 2022 Kum Okrul District Boxing Association UTPA na Makok Kami Boxing Coaching Angran Angayeli Haupoka Kayingjang Maricom Regional Boxing Foundations de Kabangakui Sambangda Chuwain 2022 Kum Manipur Amateur Boxing Association na Makok Kami State Level Boxing Championship le First Position Kayui Sambang Chuwitili School Games Federations of India na Makok Kami 67th National School Games 2023-24 Ngahanli Kakutumali Kazang Sambanga Manipur Amateur Boxing Association na Makok Kami First Governors Boxing Championship 2023-24 Ngahanli Silver Medal Kayur Sambang Chuitili Achon Kupsang Gahai Second Arui Obantalan Hanli Gold Kayui Samgapangna Nim Solan hi Arui Maricom Boxing Academy train sadale Rural Electrifications Corporations REC Kala Sports Authority of India Zangda Makok Kami Ngahanji Youth Kala Elite Men and Women Wuivang SAI Baldan Bazar Stadium Guwahati Rumia Second Arui Obantalan Hunt competition je maleilak eina boxing ningasang kala teamna bing li mikhavai la atum team hitharan apong kami kasana eina pau attitude angran angai chui category ngatatai dalei boxers shatru kada zanga gachi Boxing Federations of India wichan pauli hanga boxing liram li nim solan wuivang pei kar kupok atam ngasai Ka Pekar Katia Hinala, Ryonga Hanli, Tangkhul Nau Bingwi, years and the Khalei Kachihan, Shitkasan Khalei Amahang Saya. Maintain now being the ST status Kobowi, Misang Ran report, Takte Misangkavai, World Media Council, WMC in the state Shogali Katong Ira. ST Lisli Sankami, Masankami Yankavai, Process Wuivang Meitei Itnikaina, Socio-Economic Report, State Shogarn Sanderli, Migasang Daga Sakajina. WMC Chairman Heikrujam Napashiam Na Achahondang, Chief Minister Ambulance Singli GT Bivada, Report Jitakta Mavakapei Boera. GT Jilikahang, Supreme Court na reservations wi maramli thakami layer kwata hakame wi azingli subkwata semkapai mashun layer chikarot na tami mikhavai maram hangsanga kala council juli sakta makhi maram le lamaring ka pa phongshok ta chikata arajina atumi mushun wuivang khangarli suida khangsak male marag chi WMC na hangsanga 2026 delimitations radically wuivang council jin maintain out being we ninka creek pongshok da sanderly report takta mikhavai ngakawai community we phagawai wuivang report kamiji taga salak hawu the council jin hangsanga state to short hina sadze the clay lui khwanau bingli state shokan khangjon jishatai Manipur Directorate of Agriculture na jishat kami adishuda state to short wuivang na 2024 kum Kharif peti mawasang kapai bingdi lupa khangjon mira financial assistance wuivang website farmercompensation.in li thasang bayro da hang Director of Agriculture N Gojindro na sotang mi kshok chanbao jili ka hang Application by mikhavai smartphone maningaka computer li sakabai apong midalei farmers pina athar li khangsun mobile number sing phalungra kala system jili kan khana titel misang khawai thili atumi sajje ka hai apamwe amu leikha la maningaka affected areas Google map amu misangra Application misang gahai thili atumi status website chili jitei mira dadra ha tarik trada phangana khanawe application zin show ngasara Timabur shong establishment ya ting ting shole NSN khangu na khamaira
Timapurli nightclub, pubs, restaurant, hotels, hikata, establishment, kusho ngayapung trali malangwa by marada NSN kangura shokaira. Group China immoral activities kam kawai kala public order lekawai ban gasanaji. Ngayading jikata establishment hi yersin masingrang gajimibing. Uniform kasang katomna uzangda makatar ot kasa shoka with NSN kango na ninga creek pong shoka. Jikata ot short jim shokawai group China yang sangda baram hili stakeholders saikorana katomtheilak poero. Ngayading kasholi makamaya inang soda panit panaw atam li firecracker akalam missing by marada group China hangaira. Firecrackers kakam pasali sakze kala environmental sakze wuivang naji. Kakam jili mutung makanda zat kasabing ni kasaka action bara ga hang matin naira. Ladluita archery kamdaya baubing. Maitinaw dukui high maramli state MLA being cocker sada ang sanaira. Victim kanina si M ni kangakaw video shokaira. NSN ang micropina Myanmar we alongli ceasefire kirakavai sa dalei Chile yung ang China ninga creek pong shokaira. Achoi pau hiling changaira pau nga deklin tum saikorali ringa pagala kamahayazin show ng sasirano.